Oras ti radyo ti Radpas. Kenteten sa nultarten at danno pata minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Tamalong ti Huwebes, Petsa 18 ti mabilang ti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Nenjer Will Ranang, kastamutin ti TV Side Tipin Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Ngaumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang, at ang atang sumanglad, itamray dayaw wapagtengan nyo. Babaen iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kinandani ti Lucanja. At iagserbe binagpay karakayot Manong Lito Alcantara iso ti sidadan na mangkeben ken mangpasangbay karag sinurat yu abon nagtilandani o anakay palaunan ti mensahe karatot batigyo iti biag. Tingkas tamutin nagiti papagayam yu nga nayat at umartarabay tinaytoy a programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo nagita kuminyo ti live Facebook ti DCTV Radio ti Radpas babaen iti daytoy a programa sa umiwingayog kinandani ti Lucanja. Kita tingarod tumuna asunata may ruknoy karakay amin na pada-pada. Denggem ubiyak ko, denggem di baga, ay ayatin ka, kasta kamit kanya. Denggem tuy aso, ilim tuy puso, nabayag la idin, adita naging dilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, aw-awagan ka, tenggem ka din ala, umay kato'y sibay, puso may payapay, taplon may ipan, ilip ken sennaay. Iliwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, inairut nga arakop, abuyugan ti asaso. Agek na samsamit ngem nagapulo, asa bayan tiap aprus apiras ti buko. Iliwek ti areng-eng, titileng tilapayag, umaykan ubyak ko, mailiwag ko na iken ka. Denggem ubiyak ko, denggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamit kanya. Denggem tuy aso, iling tuy puso, nabayag la idin, adita naging dilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, aw-awagan ka, tenggem ka din ala, umay kato'y sibay, puso umay payapay, taplon may epan, ilim ken sennaay. Iliwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, inairot nga arakop, abuyugan ti asaso. Agit na samsam itngen tagapulo,
sabayan tiap aprus apiras di buku il-iliwet tiareng-eng mangtitileng tilapayag umaikan ugyag ko may liwang kunay ken ka il-iliwet ti karinyuni ayat ti damdamo di nairut nga arakop apuyugan ti asaso il-iliwet ti agad na samsam itnem tagapulo asabayan ti aprus sa papiras ti bukbuko il-iliwet ti karinyuni ayat ti damdamo di nairut nga arakop abuyugan ti asaso il-iliwet ti agad na samsamit ngem tagapulo asabayan ti apaprus apiras ti bukbukot asabayan ti aprus apiras ti bukbukot. Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung nagibasa ti bunig ti Dandaneo, kastamutin dagiti kominyo ti live Facebook, ti kablawan tayong muna agiti binaayata ti martarabay ti daytoy a programa rita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oran, kang runani ti sudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken ti umabutan ti daytoy a programa sa miwingayog ki Dandaneo ti Locandia. Dagiti interesado a mayroar ti installment na motorsiklo adto yan ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dom Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana Region 5. Idjaya na kada kayo tinapartak, a proseso kindi kalidad branded a motorsiklo. Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano mangirwari ti motor na nagdata mamuyo kayat na tiyagka motoran kuyo ginyulang umay to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation tadati agur uray 1,000 pesos agon ko na titunggal adda makuyog na customer. No adda ti sa Ludstudio tumawag si daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wenno kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo't mabusita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation a masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan dito Alcantara Sales Manager. Winoy bagayo ng ugyo ti radyo ti Radpas kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisem kababalasang ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maalay umutlang de 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mika. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na
Inkaya lahanan na kito rin sa luar CR Timotorio sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamo talaga ti Sanpay, anakaala ti plaka ti motorsiklo da, inkaya lahanan winiklaim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itogot yung lang dagitay. Xerox copy to original luar CR Timotorio, agraman valid ID. Ala naimbag ang malimyo amin papagayam pada-pada. Medyo kulim-kulimlim naman ini itatayon. Dabasit arbis-arbis na bari nga napigsan madamdama kang lunganin tayo datoy hintay panagawin. Itab tuwing arod ipamalagip Manipod Master Control. Isugamit natin ang programa na nag-request ni President Bongbong Marcos no amin ang pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan ng program ng AKAP. So, dati AKAP ako ay sa kabalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to
Court. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching Agdan sa kapulkit siyam na minutos, kalpasan ti oras nga lasayes. Kitablawan tayo ni Brenda Lopez Ariula, manariman nga buybuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, babaan ni ito yung programa sa umiwingayog, kindandaniw tilukanjan. Kasta mo ito nakablawan tayo, na pagayam Tiri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Dilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gaboy and family, Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta muton karapagayam, Albert Rapada, Mopling Riquepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban and family, si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta muton karapagayam, Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavistosa Abra, Carmela Bilandres de Piliganabra, Anali Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Babalasiwan, Santa Maria Ilocosor, Ken Miriam Brasiros, de Pakang Santa Maria Ilocosor. Kastamutan Karapagayam, Arnel Garcia, Juby Garcia, Ira Garcia de Sabuanan, Santa Lucia Ilocosor. Pablawan tayo mo sa Pagayam, Wilson Calindas, Mga Pilipinas Liga, Ray Gallardo Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Landing Pili Galotin family, si Barangay Bagani Gabora, Candon City. Pablawan tayo mo sa Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Ticoroy, Santol, La Union. Astao, Kensaira, Tubia, Charlotte Aglosolo, Solebar, Kodjamat and family, Timakawayan, Burgos, Silocosor. Kablawan tayo pa na Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, Nicato Reyes, Tukipa, Luba Abra, Ken Magdalene Monses, Kitamak Villabisusa Abra. Kablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Burita, ti Barangay, Buter Santa Maria, Ilocosor. Tapay kini Ibe Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, kin Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Maglawan tayo mo da Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Priscil Beleno Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Nelly Niego and family, Jopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Astao Lito Balvin, Ines Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, and Ruben Kodjamat and family, Talangigan Sikin, Candon City. Astamuton Karapagayam, Susan Galutan,
ti Barangay Bagani Campo, Candon City, Mindanao City Barangay, Katirman, Candon City, Eric Saldua, ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocos, Kenilari Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocos. Ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Ting kastamutin kin Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family ti Ansad San Esteban, Ilocos. Hello, Bini. Kamusta? Palaing ka nga nasiyaan. Kastang kin Ginalin Mina, ti Barangay Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Ni Dennis Madriaga, ti Banggad Abra, Agosto Miko Alyorina, ti Suyo, Ilocos. Ken ni Angel Arsena, ti Abur, Narbacan, Ilocos. Kita tingarod tumuna daniw, nantay basa ti dayto ya programa sa muwingayo kinandaniw Pilokanja. Daniw dayto yung naggapo kin generous gakusan sa Lisa Isabela nung dayto katanda sa Jay Pagilian ti Jordan. Ti daniw na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Bilig ni ayat, umadipan kinka, rik na ngayat, alilawin naka. Sulisog taglawlaw, agari kinkwana, napod nungayat, pasaktan naka. Day tangayat, may kariyak paingata, tatoy puso, ayat mutun ni tidwa. Ay ayatin kayo, iso ti bagbagana, yung marigatan na, tapuso kit may maysa. Kastigayam tiriknat, di mapagpiaran, maburiburan tuy puso tin kaunggan. Yak ninamnama asik kakot mapagwadan, natiyayat ko napudno kin mapagtalkan. Nusyak man tinagbiro kiti sabali, dahil tapamakawan, ipay mo kada kami. Tasyak nagayatak, mo't tinasudi, tatiyam mo, mayat daytoy nga ugali. Pamakawan tidawatek kukin ka, sapay kumatawatem nita. Nusyak ti pagpilyem, pilyek kitsika, ikarik kasikalang, saan ngay suna. Dawatek nga rod, tumno apanusam, nuday tayat mo kanyak, ket lipatam. Basul ko sa sikatin nakliniputan, awate kasi pupuso, tinted mo apanusam. Sulay tati daniw na Paulwan, dua kayo dito'y puso. Managap po kin generous gakusan, sa Lisa Isabela,
Sumday to'y katanda sa jay pagilyan ti Urdan. Kitag trimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti daniw na. Sinot na patpateng isuna wenno siya sa wemlaeng nga ibalikas ka sa pulag tasungbat ngem tay di nagkasasao isuman ti pilyem awate no gustuem anangarun mabalin ko no day tati pangyadeng mo gibo sa munta kinadungo iso na lay nga nariga imang lipat kan kabyag ko apay ngamin arimuam na pinapalao sa kinadungom tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsursolo lumaituran mo akas tuya buyaen na sinot na patpateng isuna wenno siya sa wemlaeng nga ibalikas ka sa pulag kasungbat ngem tay di nagkasasao isuman ti pilyem awate no gustuem anangarun mabalin ko no day dati pangyadeng mo gibus amon ta kinadungo iso na lay nga nariga imang lipat kan kabyag ko apay ngamin aringwam na pinapalao sa kinadungo tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsursolo lumaituran mo akas tuya buyaen na iso na lay nga nariga imang lipat kan kabyag ko apay ngamin arinwam na pinapalao sa kinadungo tawa ko na ikawan mo iturad ko't agsursolo lumaituran mo akas tuya buyaen na lumaituran mo akas tuya buyaen na buyaen na
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa nga 19 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7.
At kunani J. Carpina. Naimbag rabim, sir. Kablawak man ni bakit ko Joy Baturi Carpina. Singkastamot kininang Gloria Kabutay Carpina. Ito'y akib narbakan ni Lukusor. Singkastamot kin Jamie Carpina. Ito'y agkabkablaaw. J. Carpina to'y akib narbakan. Thanks, sir, and God bless. Nagapuray takin J. Carpina. Unamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Lito. Special greetings to my best friend, Ruby Kalad sa Sinait, Barangay Duyatyat, from Al. Thanks and God bless. Na, kumusta kaya amin di tanay? Duyatyat, Sinait, Ilocos. Kablawan tayo nga rood na pagayam ang Ilisabon Selection in Family tikabarwan sa Emilio Ilocosoran kastamot in Maribal di si Patak Burgos Ilocosoran an kay Malano ti Bangar La Union Lilia Dagno ti Kasilagan Banayuyo Ilocosoran Kinsali Kodyamat ti Santa Cruz Ilocosoran kastamot kablawan tayo ni Angela Fernandez manariman mo at nagbuibuya ti live Facebook, ti DCTP, radyo, ti Radpak. Babaon ni ti dahito ya programa sa miwingayo, ken dandani ti Lukandia. Naimbag nga oras ken kanitom pagayam Angela Fernandez. Kablawan tayo mo na pagayam Lenny Ramirez ti Madarang Salcido Ilocosoran. Nirela Marca ti Kimarin Salcido Ilocosoran. Marcial Bravo ti Santiburcio Salcido Ilocosoran. Kingkastamutin kada Mr. and Mrs. P.R. Myla Garnasi Gawatin Family. Ti Katirman Canton City. Mr. and Mrs. Jopi Lisa Gambito in Family. Arling Galon and Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamot in Mercy Gabora. Ira Crisanto Rexon Kines, Manuela Kines, di Barangay San Nicolas, Candon City. Pablawan tayo mo di Pagayam, Florante Gramahi, di Santo Tomas, Candon City. Ilea Gawat di Silgawat, Lawrence Gawat di Barangay Patirman, Candon City. Kenny Brenda Lupis Ariula di Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosor. Kastaw kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Abalos in Family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in Family, Mr. and Mrs. Irenio Antolin in Family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and Family, and Mr. Gregorio Abalos and Family, Mrs. Edna Escobar and Family, and Barangay Sabangan, Tingan, Burgos, Ilocosor. Kastaw kin Cesar Gakutan, Lolita Gakutan in Gakutan Family, San Nicolas, Candon City, Ima Teresa Gaboy, Dan Albert Langad, Lucila Ilgamo, Usang Reclusada, Barangay Rubio, Galimuyo, Ilocosor. Ang kastamuton kinipagayam, Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Kita tingarod pidani yung itaybasa, nagapo kin Legend Angel,
Alcantara, Antipolo City. Idaniw na napaulwan, awanin sumangbay adarikmat. No dumteng nga may palagip, inaglabas kanyak. Sumken ni sinay, asumalukob ti kaunggak. Makulkul ti panunot, aparnuay kibak-kibak. Ketrumkwas, nagitaribtud panaglulwak. Pinagas ko walipatin, dagiti naglabas sa kalman. Bareng kunak mayawawan, dagunsun nakalakaman. Kung saan takumoy kuyog, mutlatak kapanunutan. Ngayit din sa tarumpingay yan ay pailaman. Ngumnupay naglumungkan, ito'y biyag ko. Kitawanin kay muding aking ka mauray. Iyadayom dito'y dinak, amalmalday. Ano sa kinagulig, ingka kanyak impay. Ayandan dagiti kari, kinsapatam manarnuay. Akasing baray ti apoy, gunil ayab anarayray. Jakto pulos may wagat, dito'y isip nupay naliday. Ikalak aman na pasit datarumpingay. Nupay bumalbalat, kanyak tingkap pananglipat. Ngam dito'y puso, adipon panagrigrigat. Nupay na pasagan, itarpad kinadaksang gasat. Awan mabalinak, nawanin sumangbay adarikmat. Suday ta ti daniw na paulwan, awanin sumangbay adarikmat. Managapo kin Legion Angel, Alcantara, Antipolo City. Kitag tuimot na rod ti Maysa Sunata, ay may pakuyog ti daniw na. Naipanik-nik mo nga daytayat ket napod nuunan laglat sidek lakit din paspasatan kaunay tinaunday apanawen itakila ang makita itakila ang malikna kinapod nung kaniya baboye kon di saog baboye kon pamasakit ko taay ayaten ka
tinaunday apanawen. Itakila ang makita, itakila ang marigna, kinapod na kaliyan. Baboy kon ni saog, baboy kon pamasakit ko, daay ayaten ka. Nupay nasaktan kay di, tiyempo nga kay ayata sa balik. Nakulaapan to'y pusok, itinaruay akarkari. Itantamautob ko, abaso nga inayat ka. Taadang masaktan a puso, kinaranggas, kinagulip ko. Taadang masaktan a puso, kinaranggas, kinagulip ko. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya. Ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada binlit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tayo numutibiyang ta danunan dagito no ada kasapulan.
Dapay 2 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. At kunani Brenda Lopez Ariula, naimbag rabim kuya, kablawan man da Susan, olpindo kin pamilyana, di sa kabugbugan tagudin ni Locutor. Kablawan tayo mo ni Bobot Garringo. Ako na narito good evening sir, king kastamot king kadaimbag arabim. Ken ni Roderick Saldua, naimbag nga oras kin rabim pagayam. Kikablawan tayo nga ruda pagayam. Josie Balbis, Ligaya Balbin, Claudine Barruga, ni Miriam Corbito, ni Sansan Sumakyab, Dani Del Rosario, Jun Balucanag, ni Claudine Nestor, Barangay Bidbiday, Galimuyo, Dilotor. Ingkastamutin ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Pati Passion, ni Cisalin, Astamutin Barangay Captain Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Astamut Bet Alcantara Domino, Lisa Cortes, Prodelisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Melilla Piawen, Clarita Domingo, Isicho Balansay, Kabugao, Ilocos. Watching from Waigdaya, Candon City, Nagapuraita, Ken Roderick Saldua. Kablawan tayo mo ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Mrs. Berelio Fredelina Domingo in family. Mr. and Mrs. Binamin Brenda Rante and family, and Mr. and Mrs. Eliomar P.S. Domingo and family, si Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Ayun gaya, adadani mo rito ipagayam, Eliomar P.S. Domingo, sa Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Mamintun Lunison, di pa nakaibasa na. Tamo to nakablawan kayo ni Jovelyn Gawat Salon, Adelina Bugasto, si Barangay Darapilap, Candon City, Edwin Asurin, Biskira, si Bangod Abra, si Tesmina, si Kabkaburaw, Burgos, Silocos. Kastamot kin Babi Gorospe, Laria Baba, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Paglawan tayo mo ti Bernardita, ti Baton, ti Barangay Bugnay, Candon City, ni Janismi La Chica, ti Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hello, Dines, paramdam. Kumusta, Dines? Madriaga. Tunan narito, good evening sir. Pa-shout out man sir from Abra. Paramdam ka din sa masyar ka dito kandaon. Masyaram ni Roderick Saldua. Hindi papagayam mo, Anarnuay. Hasta mo tinakablawan tayo. Cesar Valleos and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Valleos and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinalin Navarrete, Raja Mures, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan,
Marisa Bungan, si Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin kin April Abilio, Mirjoy Abilio, Rodrigo Abilio, Ilanyo Rubang, Ilsi Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Pablawan tayo mo ni Rolly Gabaldon, Binaminandaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Locutor. Kastamutin Richard Chaan, Ursalan Suyo Locutoran, ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawa, Alfredo Baclayen, Doris Ramirez, si Barangay Mabilis, Sigay Locutor. Kastamot kin Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, si Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Maglawan tayo mo ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Mael Kinjani Pikwa, si Bangar Response Radio Group, Bangar, La Union. Astaw kin Jason Lebaini, Marlene Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union. Kin Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kita pingarod ti Pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalaman ti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset
kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti Addan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mailwar ti installment a motorsiklo at tuyin ti Rosegrove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narvacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso kendi kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar sa kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangilwar iti motor na maglatam mamuyo kayat na tagkamotoran. Kuyugin nyo lang umay ito opisina si Rosegrove Don Philip Marketing Corporation sa dati agur-uray a 1,000 pesos sa guna itunggal adda makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099 wenno kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama to branch office ti Rosegrove Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Quezon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo nangigyo ti radyo ti radpas, kadagiti madanunan yung kakapintas, kinaisang mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sige na maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makaiwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya din ti motorsiklo da yung kaya lanin na kita original WRCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandum Branch, Quezon City. Hasta mo talaga saan pa yung nakahala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya lanin winiklaim sa jay opisina, LTO District, Quezon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy ti original WRCR, ti motoryo agraman, valid ID. Kablawan tayo rin na pagayam Milina Kodjamat Piligalot Corazon Caliboso, Desi Caliboso
Manalin ko Jamat, Caroline ko Jamat, Rose ko Jamat, Rubin ko Jamat, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta mo kinji Carpina, Joy Baturi Carpina, Gloria Carpina, Kinjemi Carpina, ti Barangay Akib, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo Sinyan, Rondelia Group. Paskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara, Ginatang, Enrique Bagdayan, si Barangay Kalunsing, San Emilio, Ilocosor. Hasta mo ting Barangay Captain, Idin Subanwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, and ex-Captain Roberto Balbin, Cebu, San Emilio, Ilocosor. Hasta mo tun kada Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Lolita Kodjamat, Juan Kodjamat, si Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hasta mo ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mo ting Ben Saludo, Adi Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, si Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo Roles niya nga. Ni Lesil Ramos, si Tagajo Valdez, ni Maya Arias, ni Landa Rosario, si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kita tingarog ng ibasa, si Dani yung nagapo, kinipagayam, si Aigel, tikabalaw nyon. Si Dani yung nanapawalwan, ang may saka dito ipuso. Nasamit ng utuban, ayan na yata naglabat. Ayan na yata kasman, di marsa kuray kanuman. Yung binteng mo't nga rod, tinakil na parikot kadata. Kitbita nagnarsa, patin patagta adwa. Nung nuapay kitdi, addalag iti makibiyang. Tainda garamit, nilaslastog panarsarita. Ngaysot pakadadahulan, relasyon titunggal maysa. Aging ka nagupod, idalan ta na magsina. Lupay na undayon, dahil di panahon na naglabas. Sipod pa'y dahil di dalang ta, ana magsina. Nabayag mutten, ngawan damag tunggal maysa. Kaputa si kamut nga rod, napan sa bali adana. Imitata nagsabat manin, si dalan ta adwa,
Pateng pateg kadi kitag tuk di paingata. Tinukas bilang iyawas muday tayat. Insigida water kag may sakat tuy puso. Suray ta ti Dani Uwana Paulwan ag may saka dito'y puso. Managap po tinaglingid anagan, Gaigel Kabal Laonyan. Kita tuimot na rod ti Maysa Sunata, may pakuyog ti Dani na. Nabayagin ni ayata nalasatantan adu apanubo di kanto ngata agbalbaliw di kanto ngata mauma kenaya dagkel nagbaitan tay tibyan Tamok asikan tut may kawa narasit bagim itiriga mangsarangit naunday abanabihan Kasulak ko na kanya at tiyak maikari ita panagaya among auray anya maanusak nulaket at daakdan na tungpalbiyak Siksi kalaeng ikariken ka Tiyay ayate mamati ka Marunaw manlubong agoy kuyog ta Uray patay di na ta mapagsina Nabayagin ni ayata nalasatantan adu apanubo di kanto ngata agbalbaliw di kanto ngata mauma kenaya dagkel nagbaitan tay tibyan Tamok asikan tut may kawa narasit baging itirigan mangsarangit naunday apanagbiyak Kasulak ko na kanya at tiyak maikari ita panagaya among auray anya maanusak nulakat at daakdan na tungpalbiyak Siksi kalaeng ikariken ka Yay ayate mamati ka Marunaw manlubong agoy kuyog ta Uray patay di na ta mapagsina Siksi kalaeng ikariken ka Yay ayate
manlubong agko'y kuyog ta. Uray patay, di na ta mapagsina. Uray patay, di na ta mapagsina. Uray patay, di na ta mapagsina. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok for calamity victims recently at the earthquake ng Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga ng Garjan di Balbalayda di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito kalang victim so
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay, na pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Luto-tubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak sir na pinta sa launay. Tanalagan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tayo na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate. Agdan 30 minutos. Kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo ro na pagayam. Roslinyangan ni Lisil Ramos, Tita Gaja Valdez, mi Arias Yolanda Rosario, si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Pastamot ni Maricar Garcia, Carmelita Garcia, Junjun Garcia, kin Patrick Garcia, si Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Gagno Incarag Lilia, Pinaimbag nga oras, ngayon na nagbuibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, kang runan ni ti programa sa aming ayog, kindandani ti Lucandia, naimbag nga oras, kin kanitong pagayam Gagno Incarag Lilia. Kunamot ni Yumi, good evening tatang watching from Antipolo City. Kaya kumusta kayamin? Sa Antipolo City, Kangrunan, Kenyome Kinisyaon, Hello Siyaon. Kablawan tayo mo na pagayam Dionisio Dakanay, Clarita Ragos de Barangay, Kalaotit, Baknutan, La Union. Astaw kin Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Astaw kin Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, de Barangay, Talyawin, Tagudin, Nilcosor. Kablawan tayo mo de Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawad, Gigi Cueco, Jobre Cadorna, Mindapalo, Dilun Byron, Kenderillo, ang babag ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Pastaw king Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tumayo, ni Marlene Antolin, ni Herminia Ramos, ti Barangay Calitong, Burgos, Ilocosor. Maglawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marcia Armila Olvinado in family, Mr. and Mrs. Gloria Olvinado in family,
Mr. and Miss Rogelio Nora Castro and family, Kastam Kinjani Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Pedro Olvinado, Roger Olvinado, Pedro Olvinado, Kin Edwin Olvinado, Kastam Kin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lovina Castro, Kin amin na family Olvinado, Orpiano Ordinado, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Elialin Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Yucatan. Astaw kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Pinon Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Mark Anthony Gratuito, de Barangay Villarica, Candon City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., de Barangay Magani Obog, Candon City. Astaw kin sila May Romero, Aldo Romero, Lisa Romero, ni Jan Joseph Romero, Salvador Romero, Predelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero, di Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan Taypay na Adila Ramirez Rivera, Tigrin Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, Joan Ortega Ramirez, Lin Garcia Ortega, de Bacnutan, si San Fernando City, La Union. Astaw kin Malua Baya, de Candon City, ni Magda Ileo Tapato San Esteban, Ilocotara, Ili Teadat, Kinarayan Narbacan, Ilocotara, and Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocotara, Kablaw dahil itong naggapo, San Carlito Estranjero, de Barangay Sabangan, Santiago, Ilocotara. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter.
Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today ako sa payout ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusakitan. Isugamit nato ang programa na nag-request President Bongbong Marcos to amin na pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinibida na program ng AKA. So, dati AKA ako isa kabarbaro ng programa ng DSWD at dito ako at dito sa bagay na mabalik na makaawa ng financial assistance. Dapat sa mga 48 minutos at ang 1 oras ng alas 8. Ikablawan tayong roda pagayang Mr. Mrs. Roy Jodelin Romero, Johanna Romero ni Jau Romero, si 612 na Marcanday, Rubio Galimuyo di Locutor, Astang Kinanita Labayo, Dinwandas Montingarciaga, si Bigbiga Sudipon La Union. Astang Kimpagayam Angel Rakuya, Tilantag Santa Cruz, Locutoran, Niagde Sobrero, Titalub Bantay, Locutoran, Linda Ontaril, si Ontaran, Tiariwas Bani Pangasinan. Kablawan sa imot na Alex Manaog in family, Isapang Galimuyo, di Locutoran, Pastorano in family, si Rubio Galimuyo, di Locutoran, Ricky Kadagsin family, di Kalungbuyan, Galimuyo, di Locutor. Astaw kay Artemio Kabangkala, Elenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Cheto Barchita, Constantino Dolormente, di Barangay Banukal, Lidlidda, Locutor. Astaw kay Melba Rosario, Imelda Valdez, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City, Camilga Satan, Ipaypayad, Candon City.
Kablawan tayo mga ni Norme Batingan, Mian Batingan, Leo Batingan, ni Gretchen Lia Batingan, Howard Batingan, ni Barangay, ni Guzman Mabini, Pangasinan. Pagkastautin Merlin Uma, in family sa Mang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Serendibera, Ortiga, Baknutan, La Union. Pagkastautin Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Pipe Bautista in family, sa Barangay Barrientos, Lona, La Union. Kita tingarudun ti Maudi Asunata, amay uknoy kada kay amin na pada-pada. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sikat ka na yung di harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawe, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyak ko alipate, uray pa'y adda agtun ikay tanin. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung
harapaap ko. Et di kanito mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglabas minitawen, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adak tu ijay tanim. Uray pa'y aglabas nitawen, ikariken ka nga sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adak tu ijay tanim. Uray pa'y adak tu ijay tanim. Dapat siya minutos pasangwanan ti oras nga alas 8 hintay panagpakada. Ikablawan tayo ruda pagayam Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family ti barangay Mabilig Siga Ilocosor. Pastaw kinduna bungan Sisi Miorbo sa may kamaymay Lucil Largo Asritumbaga Marcel Labungan ti barangay Ulayo Bani Pangasinan. Ikastamutun kanapagayam Batut Las Igan Dawasen Jaime Francia Romil Francia Jefferson Norilia Domi Norilia Luis Gannad and Mr. and Mrs. Leopold Eiling Gannad ti Concepcion Gregorio del Pilar. Dagiti interesado mga irwart installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo Ilocosor Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ningarat Region 5. Ijaya na kanakayo ti napartak a proseso di kalidad a motorsiklo Honda Yamaha Ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Kumay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwarti kapkap ni kanyo motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwarti ti motor na nagdata mamuyo kayat na tagkomotoram kuyugin nyo lang umay ito opisina ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation nagdata agur oray 1,000 pesos agun ko na titunggal at makuyog na customer. Dati sa Lord Studio tumawag, ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak kibya messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Parigiti na dakama ta branch office di Royce Club Don Philip Marketing Corporation ang masarakan di barangay San Juan National Highway, Quezon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Minoy bagayo nangigyo ti radyo ti radpas. Karagitiag kakapintas kinaisom
mababalasang to opisina si Don Philip Marketing Corporation sa Plinsigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makalwarte motorsiklo si customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, 80 requirements to valid ID, 10 miles lang ako maker. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Nagikimod nakabayad din ti motorsiklo na kaya lanin nagitay original URCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Astamot kalagitisan pa'y anakaala ti plaka ti motorsiklo na kaya lanin uniklem sa di opisina ti LTO District Kandun City. Ito git yung lang nitay Xerox copy ti original URCR ti motoryo agraman valid ID. Arawin papagayam nila. Agsipod tanaybos manin. Di oras na tinayto ya programa sa umibing ayo ginandani tilukanja. Kitintun manin malam nulunin. Padaanan yung tumanin. Isasangbay di tamaray dayaw mapagtengan nyo. Arawin papagayam nila. Ibatimin tinaymbag nga oras. Pindrabiw amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Angel Will Laranang hasta mo tin ti TV side TPN Channel 13 John Vincent Gumintong. Siyempre pagayam niyo Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you all. Bye-bye.